Zamisli platformu gde možeš da zarađuješ kripto bez ulaganja, već samo sa trudom, radom i to na način koji unapređuje i kripto ekosistem i tvoju karijeru i tvoje znanje. Pa ta platforma postoji i zove se Super Team Earn. I u ovom videu ću pričati o svim prilikama za zaradu na platformi, uključujući bountyje, projekte i grantove. I na kraju ću podeliti najbitnije savete kako da imate veće šanse da osvojite nagrade, da zaradite i pričat ću o tome šta da izbegnete. Ja sam Vukan i pravim sadržaj vezan za kripto, blockchain i web3 svet. Ako vam se sviđa ovakav sadržaj, ostavite like i pretplatite se na kanal, a mi idemo u video. Evo kako izgleda Super Team Earn platforma i odmah kad dođete na sajt, odmah vidite šanse, mogućnosti za zaradu. One se dele na 3 različite kategorije, kao što vidimo, to su bounties, projects i grants. I naravno u ovom videu pričam o svim 3, ali još nešto što vidimo ovde desno jeste totalna količina novca koja je zarađena kroz ovu platformu, što je preko $7 miliona kroz skoro 2000 različitih oglasa. I ispod toga vidimo imena nekih ljudi koji su pobedili neke od najskorijih oglasa i naravno možete kliknuti na bilo koji od ovih i da vidite više detalja. I ispod imamo recent activity, kao što su najskorije submisije za neke bounty ili projekte. Ali šta su zapravo bounty? Ajde da pređemo prvo na to pitanje. Bounties ili ti bounty su najjednostavniji način zarade na Super Team Earn platformi. Oni su bukvalno kratki, jednostavni poslovi na koje bilo ko može da aplicira i na kraju određenog perioda organizatori i sponzori odaberu pobednike. Ajde da pogledamo par primjera da bi jednostavno mogli da razumete. Na primjer je moj bounty od strane Book protokola i šta oni traže od vas da napravite jedan kratak strip, da ga postavite na Twitter i da podelite link. USM DAO traži da popunite jednu kratku anketu vezanu za tradovanje sa meme coinovima i imate šansu da osvojite 50 USDC. Još jedan projekat je Last Mint koji od vas traži da isprobate njihovu aplikaciju i da im date iskren feedback i možete osvojiti od 40 do $80. Također i Solana fondacija je napravila jedan bounty, a to je da napravite report na Solana DPIN temu od 5 do 10 strana i prvo mesto će čak dobiti 1500 USDC. Ovdje možete naći koje su totalne nagrade i ispod broj submisija, koliko ljudi zapravo se takmiči u ovom bounty-u i naravno koliko vremena imate da uradite vašu submisiju, još 7 dana za ovaj bounty. Sa desne strane su svi detalji oko bounty-a i pravila, a na dnu možemo naći i komentare od strane zajednice. Ako želite da aplicirate, samo kliknete Submit Now, ispunite ove informacije i kliknete Submit using one credit. Super Team Earn koristi ovaj sistem kredita. Svakog prvog u mesecu ćete dobiti 3 kredita, to znači da možete da aplicirate na 3 različita bounty ili projekta na mesečnoj bazi. I svaki put kada pobedite jedan bounty ili projekat, sledećeg prvog u mesecu ćete dobiti ta 3 kredita plus jedan dodatni. To su dodali iz razloga da bi standard za submisije na platformi ostao visok, da ljudi ne bi samo aplicirali, spamovali, nego već da imate samo 3-4 submisije mesečno, da biste mogli da se fokusirate da imate najbolju moguću submisiju. Tako da bounty su kratki, jednostavni projekti gdje bilo ko može da aplicira, da uradi i na kraju sponzori i organizatori izaberu pobednika. A ajde sad da pređemo na projekte. Projekti na Super Team Earn platformi su dosta jednostavan koncept zato što su to bukvalno poslovi. Kripto projekti mogu da dodaju svoje otvorene pozicije ili poslove i vi kao korisnik možete da aplicirate. Ajde da pogledamo neki kao primjer. Ovaj projekat CryptoWood traži voice aktora ili ti neko ko će biti glas iza njihovog YouTube kanala. Opet ovdje desno imamo njihove zahteve i pravila za ovu submisiju. Generalno veoma slično bounty stranici. Jedina razlika između bounty projekata je da vi ne krećete sa radom pre nego što vam se oni jave, tako da ako vam izgleda zanimljivo, kliknete Send Quote, stavite ove informacije, aplicirate i kada se oni vama jave da ste prihvaćeni, tek onda krećete sa radom. Tako da projekti su standardni poslovi na Super Team Earn platformi, a mi ajde da pređemo na treću kategoriju, a to su grants. Grantovi su najjednostavniji način da vi dobijete finansiranje
za neki projekat. Zato što postoji velika lista sponzora koja je spremna da vama da novac kako biste vi odradili neki projekat koji njima ide u korist. Hajde da uzmemo kao primjer ovaj Solana Foundation University Grants koji organizuje Super Team Balkan. On je namenjen za studente i profesore na univerzitetima na području Balkana koji se fokusiraju na unapređivanje decentralizacije kroz Solana blockchain i Solana ekosistem. Ovdje desno se nalaze sve informacije vezano za ovaj grant, a ovdje možemo vidimo prosečno vreme do odgovora, također prosečna veličina granta, koliko je ukupno dato kroz ovaj grant i koliko ukupno ljudi je primilo ovaj grant. I ako vi imate neku ideju koja odgovara ovim zahtevima, jednostavno treba da kliknete Apply Now, ispunite informacije i detalje i to je to. Čekate da dobijete odgovor. Za grantove ne koristite kredite, tako da možete aplicirati koliko god želite, ali naravno, ponavljam, preporučujem da ako želite da aplicirate za grant, se samo fokusirate na jedan i pokažete da vi možete da dovedete do cilja taj projekat i posle možete tražiti i još finansiranja. Pored ovog Solana Foundation University Grants za Balkan postoji još par različitih sponzora, tako da posjetite link u deskripciji i ako imate neku ideju, definitivno aplicirajte. Za kraj videa ću vam dati 3 savjeta koji će vam pomoći da imate najbolje moguće submisije na Super Team Earn platformi. Prvi savjet je da maksimalno uložite trud na jedan bounty nedeljno i da počnete što ranije moguće. Većina ljudi koji se prijavljuju za bounty počne da radi bounty isti dan kad je ističe i logično kvalitet njihove submisije će biti dosta nizak. Pored toga, dosta ljudi koristi sadržaj koji generiše veštačka inteligencija i jednostavno dosta nižeg kvaliteta nego nešto u što je čovek i ljudski mozak stavio trud i rad. Tako da ako već radite neki bounty, gledajte da to bude par dana unapred, da se ne fokusirate na više bounty-a nego samo na jedan nedeljno da bi imali maksimalni mogući kvalitet. Ne koristite veštačku inteligenciju, već vašu kreativnost i vaše znanje. Još jedan savjet je da ako ste bolji u kreaciji video sadržaja, onda kreirajte video sadržaj. Ako ste dobri sa grafičkim dizajnom, onda se fokusirajte na dizajn. Platforma i sponzori žele da vi budete što kreativniji i što originalniji i to ćete najlakše uraditi ako se fokusirate na nešto u čemu jeste najbolji. I to će vam dosta pomoći da imate što veće šanse da osvojite nagrade. I za kraj, ajde da pričamo o par stvari koje treba da izbegavate. Prvo, i nemojte koristiti botove da biste digli brojke na vašim submisijama. Ako postavljate neku submisiju na društvene mreže, nemojte da kupujete lajkove, komentare i followere da bi to izgledalo bolje, jer to projektu ništa ne znači. Samo će vidjeti da to nije organski i diskvalifikovat će vas. Drugo je da se ne ulizujete mnogo projektima. Ako projekti traže za vaše mišljenje i za feedback, onda se fokusirajte da to bude konstruktivno, a ne samo pozitivno. Razlog zašto projekti zapravo i prave ove bounty jeste da bi mogli da dobiju iskreno mišljenje od strane korisnika. I time onda mogu da unaprede svoju aplikaciju ili svoj projekat. Tako da im mnogo više znači iskren feedback nego samo komplimenti u prazno. I još jedan savjet je da izbegavate da koristite tuđi rad. Zbog načina na koji funkcioniše ova platforma i bounty, jednostavno je vidjeti šta su drugi ljudi aplicirali za neki bounty. Tako da vi možete da vidite šta su vaši konkurenti već objavili kao submisije. Neki to zloupotrebljavaju da bi krali ideje ili čak potpuno krali content, dali malo promenjen sa veštačkom inteligencijom ili samo potpuno ukraden, neki korisnici to rade. I ako budete uhvaćeni u očiglednoj krađi, ne samo što ćete biti diskvalifikovani od tog bounty-a, već možete da budete čak i banovani sa platforme. Cilj Super Team Earn platforme je da svako ko želi bez investicije može da uloži rad i trud u njihov posao i da zaradi od toga. A ako vi slušate ove moje savjete, bit ćete u top 10% svake submisije svaki put. Krenite rano,
Nemojte da koristite tuđi rad i nemojte koristiti veštačku inteligenciju, već se fokusirajte na jedan bounty nedeljno i imat ćete sigurno neke od najboljih submisija i moći ćete da osvojite i da zaradite. Hvala vam puno na pažnji i nadam se da vam je ovaj video pomogao. Ostavit ću link u deskripciji ako želite da posetite Super Team Earn platformu. Ako vam se svideo ovaj video, ostavite like i pretplatite se na kanal, a mi se vidimo u sledećem videu. Pozdrav!